Lezi zakhamuzi zithi sekuyiminyaka eminingi zilokhu zikhala ngokugqoza kwesidingonqangi eMqanduli. Kwiminyaka emininzi edlulileyo sithetha ngento eyi-1 kumcimbi we-storage etyiwa ngabantwana abadlala kuyo, umcimbi wendlela access road ezimbi kakhulu, umcimbi ongabikho kwamanzi nokuthenjiswa kwabantu ababehlelwe i-disaster before le disaster ka-10 kaJuni kodwa baza kwakhelwa izindawo zohlala. Kunanamhlanje abo bantu abakancedakali basahlela emizini yabantu. Kusenjalo, abafundi besikhungo i-PE TVET College eQhayiya campus bavale thaqa lesikhungo bekhala ngokuthi abaphathi baso bashiya indiva izikhalo zabo zokunukubezwa okusolwa kukho othisha kulesi sikhungo. I-management fails us as students because xa sibanika i-report ye-students abasihoyi, and also xa iya-investigatewa but ingahambeli ntweni. Abafundi bathi bazoqhubeka nokuvala lesikhungo beze bethole izimpendulo. Sifuna uqhubekeka kude sifumane isisombululo salento yonke ye-lecturers and futhi ezi-lecturers zikhona esikolweni zigxothwe singaphinde because ii-students ziyaza ukuthi zithi bana why ezi-lecturers zisekhona esikolweni.